ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва Сурубшо Давлатзода. Салом. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти Иёлоти Муттаҳидаи Америка Дональд Ҷон Трамп барқияи тассалият ирсол намуданд, ки дар он гуфта мешавад: ҷаноби олӣ, фоҷиаи ба ҳалокат расидани ду шаҳрванди Иёлоти Муттаҳидаи Америка бар асари аз ҷониби ронандаи автомобил пахш кардани гурӯҳи сайёҳони велосипедрон дар яке аз шоҳроҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон боиси андӯҳ ва таассуфи бепоёни мо гардид. ҷиҳати муайян кардан ва ба ҷавобгарӣ кашидани гунаҳкорони ин амали золимона, хадамоти дахлдори кишвар тамоми чораҳои заруриро андешида истоданд. аз шумо ҷаноби олӣ хоҳиш менамоям, ки ҳамдардиву тассалияти амиқи моро ба наздикону пайвандони фафидагон берасонед. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба подшоҳи шоигарии Нидерландия Вилем Александр барқияи тассалият ирсол намуданд, ки дар он гуфта мешавад: Алоҳазрат, фоҷиаи ба ҳалокат расидани шаҳрванди шоигарии Нидерландия бар асари аз ҷониби ронандаи автомобил пахш кардани гурӯҳи сайёҳони велосипедрон дар яке аз шоҳроҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон боиси андӯҳ ва таассуфи бепоёни мо гардид. ҷиҳати муайян кардан ва ба ҷавобгарӣ кашидани гунаҳкорони ин амали золимона, хадамоти дахлдори кишвар тамоми чораҳои заруриро андешида истоданд. аз шумо Алоҳазрат хоҳиш менамоям, ки ҳамдардиву тассалияти амиқи моро ба наздикону пайвандони фафтида берасонед. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти Конфедератсияи Швейтсария Ален Берсе барқияи тассалият ирсол намуданд, ки дар он гуфта мешавад: ҷаноби олӣ, фоҷиаи ба ҳалокат расидани шаҳрванди Конфедератсияи Швейтсария бар асари аз ҷониби ронандаи автомобил пахш кардани гурӯҳи сайёҳони велосипедрон дар яке аз шоҳроҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон боиси андӯҳ ва таассуфи бепоёни мо гардид. ҷиҳати муайян кардан ва ба ҷавобгарӣ кашидани гунаҳкорони ин амали золимона, хадамоти дахлдори кишвар тамоми чораҳои заруриро андешида истоданд. аз шумо ҷаноби олӣ хоҳиш менамоям, ки ҳамдардиву тассалияти амиқи моро ба наздикону пайвандони фафтида берасонед. мавзӯи дигар. дар шаҳри Норак бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди наздики 60 адад иншооти гуногуни соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маъмуриву хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва ҳавасмандкунии соҳибкорону сохтумончиён, имрӯзҳо корҳои созандагӣ дар иншооти ҷашнӣ бо маром идома дошта, гуфта мешавад, ки баъди мавриди истифода қарор гирифтани иншооти таъиноти гуногун, шароити кору рӯзгори сокинон ба маротиб беҳтар хоҳад шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бино иншооте ки дар шаҳри Норак барои истифода додан то ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, наздики 60 ададро ташкил намуда, бо маблағгузории буҷаи мақомоти маҳаллӣ, вазорату идораҳо ва саҳми соҳибкорон ба нақша гирифта шудааст. ба гуфтаи масъулин, иншооти сохташаванда мувофиқ ба талаботи замон буда, сифати корҳо аз ҷониби мутахассисон зери назорат гирифта мешавад. аз тарафи бахши меъморӣ ва мақомоти ҷои ҳокимияти давлати шаҳри Норак ба соҳибкорон, шаҳрвандон лоиҳое ки пешниҳод мешавад, ройгон мебошад барои сабук шудани корҳои соҳибкорон. тибқи нақшачорабиниҳои ободониву бунёдкорӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Норак, корҳои сохтумонӣ дар бинои маъмурии хадамоти муҳофизӣ, бахши ҳифзи муҳити зист, хоҷагии ҷангал, сохтумони наздики 10 адад бинои баландошонаи истиқоматӣ, коргоҳи истеҳсолӣ, таъмиру аз навсозӣ боғи фарҳангиву фароғатӣ, 12 толор ва 52 майдончаҳои варзишӣ, комплекси шиноварӣ, меҳмонхона, таъмиру аз навсозӣ қубурҳои обгузар ва даҳҳо марказҳои савдову хизматрасонӣ барои сокинон муҳим идома дорад. این بینایی که می‌بینیم از طرف صاحبکاری همین شهر مورد استفاده قرار داده است و این از برای آب و تاب بدن، یعنی که تالار فیتنسی و این چنین تالاری برای نمودهای گوشتینگ و دیگر نمودهای گوشتین ملی برای نورسان جوانان ما مهیا کرده است. در این دایره بهر باز هم بهتر نمودن حالت تازگی شهر و خدمترسانی سطح بلند مسئولین کارمندان شعبه منزلی و کمونالی و
хоҷагидории шаҳр бо техникаҳои соҳавӣ таъмин гардида, ҳамзамон дар ҳама кӯчаву гузаргоҳҳои ҳудуди шаҳр нуқтаҳои паспортовиро мувофиқи талаботи замон гардонидаанд. Шаҳри Норак, ки яке аз минтақаи сайёҳии мамлакат ба ҳисоб меравад, воқеан ҳам сол аз сол бо қӯмат афрохтани бинову иншооти тарҳи замонавӣ дошта, шинонидани гулу бутаҳои зебои ороишӣ дар хиёбону марказҳои фароғатӣ, сафолакпӯш ва чароғонкунии кӯчаву роҳравҳо ва маданияти баланди шаҳрдорон барои истиқболу қабули меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ омода мебошад. соли 2018 16 намуд нақлиётҳои партовкаш ба шаҳр ворид гашт, ки имрӯз дар сатҳи баланд хизмати мардумро карда истодааст ва мо ки имрӯз бо ин лоҳия сару кор дорем. Дар шаҳр 43 нуқтаи партовгоҳ сохта ба анҷом расонида шуд ва дар ҳудуди ҷамоатҳои пули сангин ва ҷамоатҳои дуконӣ низ мо 20 адад қуттиҳои партовҷамъкунӣ сохта ба анҷом расонидем. Барои пешвоз гирифтани 30-солагии ҷашни истиқлолияти давлатӣ иқдом гирифтанд, ки бо аҳолӣ ҳамсӯҳбат шуда хонаҳои биноҳои истиқоматӣ, ки дар маркази шаҳр мавҷуд аст, бо таъмири капиталӣ ба анҷом расониданд. корҳои сохтмониву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар вусъати тоза гирифта, масъулину бинокорон бо истифодаи шароитҳои мавҷуда мекӯшанд, ки баҳри истиқболи сазовуру шоистаи ин ҷашни барои ҳар як сокини мамлакат пурарзиш, дастовардҳоро дар ҳама самт назаррас гардонанд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Тимур-Малик дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бораи захираи хӯроки чорво сармашқи кори худ намуда, ба хоҷагиҳои чорводорӣ ва зотпарварӣ дастур додааст, ки бо истифодаи тамоми имкониятҳои мавҷуда захираи хӯроки чорво барои давраи зимистонро муташаккилона ба роҳ монанд. Дар ин ноҳияи аграрии ҷумҳурӣ то ҳанӯз захираи хӯроки чорво ҷараён дорад. Хабарнигори мо дар ҳамин бора гузориш медиҳад. зимни сафари кори хеш ба ноҳияи Тимур-Малик асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кишоварзон барои ҳарчи бештар захира намудани хӯроки чорво ва таъмини чорводорони водии Бохтару вилояти Суғд бо хӯроки чорво дастур дода буд. Дар ҳамин замина кишоварзони ноҳияи Тимур-Малик дастаҷамона ба дараву захираи алафҳои табиӣ, юнучқа ва хӯроки дуруст шурӯъ намуда, дар баробари барзиёд иҷро намудани нақшаи дурнамо, қисми зиёди тойбанд ва хӯроки дурустро ба фурӯш бароварданд. имрӯзҳо кишоварзони вилояти Суғд, ноҳияҳои тобаи ҷумҳур ва минтақаи Бохтар аз ноҳияи мазкур хӯроки чорво харидорӣ ва кашонида истоданд. кишоварзони ноҳия 97% заминҳои ғалазора даравида гирифтанд. ҳозир тамоми мардум ба захираи хӯроки чорво, хӯроки дуруст машғуланд. то имрӯза нақшаи дусолаи захираи хушука ба анҷом расониданд, ки 51202 тонна хушук мебошад. хоб ба ғайр аз ин барои фурӯш ба дигар ноҳиё то имрӯза 82880 дона тойбанд тайёр карда шуда ба ноҳиёи минтақаи Бохтар ва минтақаи Кӯлов фурӯхта шуд. боронҳои пай дар пайи охири фасли баҳор ва аввали фасли тобистон дар ноҳияҳои кӯҳистони минтақаи Кӯлов ба сабзиши хуби алаф мусоидат карда буд. аз ин рӯ имрӯзҳо дар майдони Юнучқазор, Талутепаҳо ва Ғалазор ҷамъоварии хӯроки чорво бо маром идома дорад. кишоварзони ҷамоати деҳотӣ ба номи Бобо Юнус Худойдодзода дар ҷамъоварӣ ва фурӯши тойбанд ва бедаю дигар намуди хӯроки чорво пешсафанд. ҳоло баъди дарави ғалладонагӣ, коҳҳои дар саҳробударо тойбанд карда бо нархи дастрас ба кишоварзони дигар минтақаҳо ба фурӯш бароварда истоданд. ба гуфти муовини аввали раиси ноҳияи Тимур-Малик, то имрӯз чорводорони ноҳия коҳу беда ва хӯроки дурусти чорворо пурра кашонида дар анборҳои назди оғилхонаҳо захира карданд ва иншооти нигаҳдории чорвои калони шохдор ва моли майдаро таъмир карда истоданд. дар хоҷагиҳо бошад миқдори зиёди тойбанд ва алафҳои табиӣ барои фурӯш ба чорводорони дигар ноҳияҳо омода мебошад. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Тимур-Малик барои барномаи Навид.
ولایت سوخت یکی از کلانترین منطقه‌های اهالی‌نشین مملکت به حساب می‌رود و طبیعی است که در برابر مال و مواد غذایی طلبات در اینجا به دیگر واسطه‌های زندگی از جمله سر و لباس نیز نسبت به دیگر منطقه‌ها بیشتر است. با استفاده از همین امکانات مساعد و هم دستگیری‌های فراوان دولتی، دایره‌های صاحبکاری و تجارتی این منطقه فعالیتشان را رونق می‌دهند، از جمله در استحصال سر و لباس مکتبی. گزارش نوبتی همکاران ما از فعالیت صاحبکاران ناحیه باباجان غفورов آماده شده است. استحصالات صنعتی پیشبرنده اقتصاد ملی تامین کننده شغل اهالی سرچشمه درآمدی بودجه دولتی و عامل مهم حل مسائل اجتماعی میباشد. کارگاه مدینه در ناحیه باباجان غفورov در مرحله‌های اولی فعالیت با وصل و نصب 20 عدد دستگاه دوزندگی استحصال دولت خارجی ساکنان محلی را با جای کاری دائمی تامین نموده بود و امروز با استفاده از امکانات‌ها فعالیت کارخانه و توسعه یافته جایهای نوی کاری تأسیس داده شدند. از حساب گرانت رئیس ناحیه و کارخانه ما با راهبری مدینه کریمова باز 10 عدد تجهیزات نو وارد کرده شد و باز 10 نفر دیگر جای کاری تشکیل کرده شد. 30 نفر زنان و دختران در اینجا کار و فعالیت میبریم. همه آنها با شرایط خوب، با تجهیزات‌های نو زمانوی، با ماشین‌های نو، همه آنها کار و فعالیت میبرند و همه از آن نفر خرسند میباشند، همه سری وقت معاش میگیرند. کارخانه طریق فرمایش محصولات استحصال می‌نماید و اصلا با آماده نمودن لباس یگانه مکتبی مشغول است. در این موسم با 10 عدد مؤسسه تعلیمی حدود ناحیه برای آماده نمودن 6000 دانه لباس یگانه زیر برند مدینه و رقم مؤسسه تعلیمی شرطنامه استحصالی دارد و عین زمان 50% کارهای استحصالی انجام داده شدند. اشیاء خام به واسطه از شرکت‌های داخلی دسترس و محصولات موافق ذوق مزاج با صفت استحصال کرده می‌شود. یادآور باید شد که کارگاه مدینه طریق فرمایش برای جشن وحدت ملی 750 عدد لباس ملی چکن و برای خوانندگان مؤسسه تعلیمی تازه بنیاد رقم 29 شهر کنیبادام که به واسطه با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان مورد استفاده قرار گرفته بود 400 جفت لباس یگانه استحصال کرده بود. تشکیل استراحتگاه‌های تابستانه و سالمگردانی کودکان یکی از سمت‌های اساسی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. همه ساله در موسم تعطیل تابستانه در درای زیبامنظر شیرکند شهر ترسونزاده استراحتگاه کودکان به فعالیت شروع می‌نماید که آن در چوربست نورسان را از تمام شهر و ناحیه‌های کشور قبول می‌کند. همکارمان خورشید حلیمov از این استراحتگاه گزارش آماده نموده است. تشکیل استراحتگاه‌های تابستانه و سالمگردانی کودکان یکی از سمت‌های اساسی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. همه ساله در موسم تعطیل تابستانه در درای زیبامنظر شیرکند شهر ترسونزاده استراحتگاه کودکانه کارخانه بودی دولتی شرکت الیمنت تاجیک به فعالیت شروع می‌نماید که آن در 4 بس کودکان و نورسان را از تمام شهر و ناحیه‌های کشور قبول می‌نماید. شرایط بود و باش کودکان و نورسان در این استراحتگاه با تمام فراهم آورده شده است. من در لاگر شرکت آمدم. در اینجا همه شرایط مهیا میکنم. من در اینجا دوستان بسیاری پیدا کردم. ما هر روز هر گونه بازی های شوق‌آور میکنیم. من در اینجا دوگانه های بسیار پیدا کردم. همین است که همه ساله به اتمام رسیدن موسم خوانش کلی مؤسسه‌های فراغتی به اصطلاح لاگرهای تابستانه فعال می‌شوند و در آنها شرایط ضروری برای استراحت با فراغت و بودوباش کودکان و نورسان مهیا کرده می‌شود. امروز در این فراغتگاه شرکت کودکان کارمندان کارخانه واحد دولتی شرکت الیمنت تاجیک از خانه کودکان شهر ترسونزاده و نورسان از تمام شهر و ناحیه‌های کشور شامل گشتند. بود و هوای اینجا خیلی تازه است. من در اینجا دوستان زیاد پیدا کردم و در اینجا هر روز ما بازی‌های شوق‌آور می‌گذرانیم. فوتبال، تنیس، والیبال و شناوری می‌کنیم. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будут небо, пусть всегда буду мама, пусть всегда буду я. کودکان و نورسان در طول تابستانه یک بزم فراغتی و فرهنگی را پیشکش حاضری نمودند. زیاده از 330 نفر فرزندان کارمندان کارخانه واحد شرکت الیمنت تاجیک و دیگر منطقه‌های جمهوری کودکان سالم گردانده شدند. همچنین کودکان و نورسان نمایش‌های ورزشی، مهارت زیبایی، رقص، قرائت شعر، سرودخوانی و صنعت بالای خود را به دوستان نوآشنای خود نشان دادند.